Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi qabulwa maketa ngobupha stop and go sisokhalweni la kuseQhudeni nasi isikole ifanele sibonge nansi ibhasi nansi le bhasi ithwele ingane zesikole uyabona ukuthi kunjani la uyabona ukuthi kunjani ingane zesikole ingane zesikole buka ukuthi kunjani ebhasini ethwele ingane zesikole le bhasi lethwele ingane zesikole lezi ingane zizela esikoleni mhla kwenzeka ingozi siyobondwa siyekwe awuthi sibone angidingi ukukuchazela buka awuthi buka ingane zesikole kuvalwe ngengane eminyaka kuvalwe ngengane eminyaka singazi ukuthi uDepartment of Transport uEducation bathini ngalesimo ngoba into ezokwenzeka la ingozi ezodaleka la mhla idaleka kuyokhulunywa kuze kube kusasa lezi ingane ngiyacabanga ukuthi zifunda la ozinye zifunda ngapha qhamuka ngokolayini yabo lo line wakwaNqulu mayiqhamuka ngapha iqhamuka kwaNqulu ziza la kodwa ke silana ke namhlanje icomplain le esinikezwe omunye wabafundi owenze lezi zinto einkundleni zokuxhumana wathi ebhasini abagibelayo ayi kunzima kakhulu sanibona abafundi ninjani manje la ebhasini nihlala ninje yebo hlala gcwele kanje ebhasini manje kathi mangaka amabhasi akufanele bayanithatha fanele amabhasi amabili sifuna bamabili kodwa nihamba ngebhasi eyodwa nilale nipintshane kanje ingane zami cha angifuni ukukhuluma nomshayeli ngifuna ukukhuluma nani hawupocket umuntu o abanye bafunda la yebo abanye bafunda la ngezandla abanye bafunda la ngezandla yeah sanibona uyaphela ubani kanti uyiprefect la prefect lasebhasini alikho uyabafana ngabe neprefect bela lasebhasini elizothi malifika la bese liyasho lithi baba Msweli thina ebhasini siyampintshana ningitshela omunye wenu ungitshelile eThekwini sazombeka afuna nimbeke angafuni ukukhuluma nawe nduna lezi ingane lezi niyeza lapha ngizakhuluma nami nabantu omunye wenu uvele wangena enkundleni zokuxhumana wathi ufunda la efanele eheke lesikole wathi ufunda efanele wathi manje ebhasini silayishwa sigcwale sihlohle ebhasini makwenzeka ingozi ngavuka ekseni ngisuke eThekwini nje uqinisile nje ukuyibonela namanye amabhasi namanye uzowabona mayifika la amanye afika niwabona ngayigcwalela mangaka amabhasi afika la awu 5 nawo agcwala kanje eyodwa nje engagcwali leya lendlu ngapha yona igcwala kakhulu amanye kayagcwala lekhamu ngapha ayigcwali Hello sawubona uyaphi njalo ngo7 yebo nihamba kabuhlungu kanje njalo sihamba kabuhlungu nje abanibona nje njengoba ubona nje nawe uyayibonela no ngiyabona kunzima kakhulu la kunzima okwangempela mhlambe i-department uyazi vele uphelelwa amandla wethe emandleni ungakafiki olunje ufunda ubani wena ufunda u10 oh la ufunda u10 siyaqobana nje umuntu icathi bona sezinjani khona nezingane ezincane la yes mawufaka nazo samhlophe kuncane semnyama kuncane funa nje kuba khona esitabani phele lezingane ingane nyampintsheka niyaqobe futhi iningi nibaningi kungcono ngoba bayayikhulumela
angithi sikhuluma nge-road safety, sikhuluma ukuthi ingane ayiphephe emgwaqweni, sikhuluma ukuthi-ke awubonanga ngapha sinyuka amagquma yabona nje khona abasalile amabhasi nisilethela amanye amabhasi njena singaqondi ake shunqe sibe nenkinga singakhuluma nje la besihamba ngenyawo iviki lonke acabanga ivulile sifika late befike bethiki kulokufika late ufike uthethise emaklasini ufike ibhasi belingekho ayafa sineviki nje thina esihamba ngenyawo umetriki ehamba ngenyawo ake ngikhulume nomshayeli hayi khuluma naye ake ngikhulume nomshayeli ke ngene ngakhulumisana naye ngiyabonga kakhulu ingane zami ngiyabonga ingane zami ngiyabonga abafundi bami ngiyabonga ingane zami yes ngwanya wampethe ingane kwenzekeni uyimpintshelana ingane nami ngisenkingeni la ngakusidala ngifikile kanti ngizophethe iviki noma kunamhlanje yes ngafika ngimandiwe yes ulayisha la yes ingane ngalayisha la kama 230 ngoba ngathi mengithe enganeni asale ngibuye ngilande ngakhala ngokuthi sethini emakhaya yes ngase ngoba ingane kakulawuleki la kwenye indawo emakhaya umuntu uma ngabe nengane mhlawumbe ekonini yaye fike sishe emakhaya bese ubheleka kabi la emphakathini yes ngase ngidaba ngimbeke tishomkhulu tishomkhulu singasizakala ngoba uwena umphakathi ngoba phela ingane le yakhala njengamanje sokubona kufika nezingaka ngayolanda ezinye izingaka futhi ngaleli ngane kuyehlela la ibhasi betha ngo-1 ngingedwa umgwaqo awukho kahle umgwaqo ubetha kakhulu baba wami ale ndlela yokuthi kahle kahle nje kunengaba amabhasi awukhona le bhasi kufanele ilayishe abantu abangaki ibhasi le kufanele ilayishe abantu abateli abo-17 bami wena ukathola 230 yabona manje baba wami yabona lesi kanani amabhasi awuthuli lawo yabona nje lesi khani kufika iy'ngane lazokuqala amabhasi awuthuli ngisayolanda amanye futhi amabhasi awuthuli ngalo leli bhasi nakhona sengenzela ukuhamba sivele isithatha sisibonile sesishayile iy'ngane zifika late yabona ngoba ngifika amazi suke ngo-6 nakhona yimi engiyitshelayo ukuthi ake ngizameni ukuthi ngisheshe ngisondele kusesehlobo yazi amazi lezi ezinye ngiyolanda manje ngizophuma ngapho ukuthi angazi noma ungangilande ngoyibone le ndlela uzubona ukuthi la ngizofika ngokuhamba sengihamngala ningi kakhulu ziningi manje-ke uma wayishiya ingane la wadlula noma kusitobhini sekuyicala sekufuneka uhambe usibhebhedla khona la emakhaya manje bengasela nasisomkhulu awusizi ngoba thina ayivela abasizi bakabakhona emakhaya ngiyokubalulekile iy'ngane into engizoyenza uthe uyaphi yakwanqovu uyaphi ngapha ngizophuma ngathi ngangapha khona kwanqovu ufike ngijikela ukuthi la ngizophuma la kunamangakazazi iy'ndawo zokudlala angikafiki khona ibhasi edrayi kuya kwanqovu kugcwele ubhubha nayo yakugcwele ubhubha lona ngoba vele kuphi ngale kuney'bhodi tatade ngasihamba endleleni okay into engizoyenza zothi mase ngisuka la ngihambe ngawo lo mgwaqo wakho kwanqulu ake ngilinde ngibone le bhasi enyezayo ngibone ukuthi uprincipal ukhona ukhona uprincipal ubani uprincipal wala no akunalutho ngizomfuna ngize ngimthole ngizomcenga ngize ngimthole ngoba ngibhalelwe ingane yathi ingane ngeke malume akuhambi kahle yathi akuhambi uthi nomgwaqo awukho hayi nazo yabona umgwaqo awukho kodwa kuncenga siyancenga ngoba siyafika inkinga ukulayisha ngoba silayisha yes
into yalana nababa wami ayiphelelanga yabo mina ngokwazi wami ngazi ukuthi isikole nesikole i-high school ayihlangani ne-primary ukulayisha manje into eyokuthi igcwale kakhulu ibhasi layisha high school / primary yabo lokho ukulayisha kanje ukuthi somkhulu naye njengamtshela ngathi somkhulu kuza kanjani ukuthi esikolweni sakho thina ngoba sasitshela ukuthi siyala ekufanele sikole kuza kanjani ukuthi ulayishe ney'ngane primary uma ngahle kwenzele inkinga ngoba ibhasi ayithi siyokumanela isonto ngoba kuhamba la yabo kwathi hayi leyo nto isazolungiseka somkhulu ngamcela futhi ngathi somkhulu sacela ukuthi silungiselele bese namhlanje sasiyagcina emsebenzini umnikazi wamabhasi ngoba naye sivikelile ukuthi somkhulu sambikele bese sithethe nozwane lozisebenza naye mfethu asifake iy'mpahla zethu saze simakhaya sizazothola umsebenzi omuhle asi umsebenzi ulonto ubhotshulwe la ngoba manje siyakhala ukhala kwezakubabali ngeke uyibhimbe futhi ingane ngitshela ukuthi malume mina ngifuna ugrade 12 lonke ngifika manje ngiyangena ngizogcinile singabantu abomnyama kumele ukuthi sintsha khona la kufaneleka nawe ukuthi ngoba isetshenzwe ugrade 12 itholatolo ngoba ungasuka ngobani ngeke usibambe isatha la isomkhulu samsebenzo esela mbala okurayini ngosishonile bese ubheka isikhathi osifike ngaso ngibe ngisuke ngo-6 kodwa manje ngifika la ngobani ngizazojika yokwara-7 ngengubani yo le nto iphazamisa nje ukufunda kwey'ngane i-progress yey'ngane esikoleni kakhulu shuthi wena uyolanda iloti lamabhasi awu-2 wena kufanele ukuthi amabhasi awu-4 yabo manje ngizobuya sengijikilala sengizobe sengiphethe nje vele laba bezana yayisini abadala ngoba laba abancane ngiyangithi ababafaki ukwazi ukuhamba nabo ekuseni laba nje ngizobuya nabo abanye ngizobashiya futhi kakade nje iqiniso ngikhulumise bashiye abanye ngokuthi sibashiya nganjelana sihambe ey'tobhini yabo ngivele ngizana nje bebone nabo bashana ayikho into engizoyenza noma efike ethi malume ngifile ngiyamtshela mhlawumbe bengingekho ngizokwenza yiriski lento engenza mina ngenzela nini ngoba sengibhalile awukho umnyaka sengibonile usomkhulu ngibelile ngiyamtshela usomkhulu awubhalele nasemnyangweni kothole nalaba bafethu bazobona indlela ekulayishwa ngayo iy'ngane bese bebheka nomgwaqo ngeke futhi ngathi ingane zigcwala kanje ngimtshela ukuthi ngilayishe iy'ngane eziwu-220 kune unyakaze nawo ngoba phela uyabona ukuthi kusakuthiwa nayo ibhasi yenza inkinga nawe ukuzakala ukanjani hayi mfowethu khululeka ukhulume nozwayo silethela enye iy'ngane engene ku-Facebook yathi icela sizobona sathi kulungile mase ekhuluma iy'ngane ekhuluma bokugcina ngoba ikusasa laleli lizwe lisey'nganeni ngiyabonga kakhulu mfowethu siyokhuluma nabomnyango siyokhuluma nabo-ke thina dangingwenya siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga ngoba manje singayiyabona ukuthi yazi siyalimana yes yes exactly siyabonga mfowethu ngangwethu